Zama zao ya usakuwa na mevakahila ya IBC niendeka kwambisia seso ya kuandikithia kura tene Tanzania ya kunenga utalo munene wa Muikalamende na kosa Ivande uthasio wa kosa Ivande sia ukona kura wo wanenwa ni ulona Minister Muvyani wa witi serikali ni akaunti ya Masako Dr. Daniel Umba valande ni waneni wake waweta kwambililiwa kwa iseso itene yenenga Kenya aingie vinda ni kwithosa kuwa ni wa 2027 utalite miaka yenye vaile boni motisia na maovo kwena nandani liyombia kwitho vatanenza manyuwane vaka IBC yuve wailunza maino ikalata kuandikithia kana isaso ya kuandikithia inithitaku ni makura nikana kutumia nesa mithenya kana ivinda ilaiti ya lite ya usakwani munene wa mwaka wa 2021 Undhini na komana na opinion leaders Masako na nitwa jadiliana muno uwo wa unyubani ula ukite lakini woni wo na no woni wakwa measia kana IBC kana Independent Electoral Commission nundu yune ya constitute iwe pai kitumi ona kimwe kituma yetela kwambia kuandikithia voters continuously wa kila muthenya muka kwacha Monday to Friday to Saturday maile kubingwa uandikithi wa kula kia wetakite the sevanene kufikia utalo munene wa enenthi na muno muikala mataesa yandikithia na matanethe wana Ivandi yateo yume na miaka ya ukuni wa kura nundu kumela kula sia ekie kuandikithwa pea na rika aingi matonyete kosa Ivandi na yue bindani zi maikeseo sa kula makokithitwe nuseo IBC yambiye mituki undu batonyeka yandikithie andu kura nikana mejumba nisio njubani wa 2027 ingi wetakana kithimi nginene cha uthukumi wa zamanza wa nyuvana vaka IBC ni kuelesi yeteletwe mwakani uyu nthinu isio kivavukani leite thito na tongoi ingi wetakana siama na zoesi ele kwekile kana faina ngusanisu ikonetia usakwani na muno nthini unengani wa tikirisia siama lame kwethwa maukite ivela kivavukanyo wo wa nominations isia by elections ila siokite isi amanisio sia ile kwamba ijomba yusi amanisio kila chama juu cha ile kweka nominations sio in a fair transparent manner thiwa chama kina candidate aingi maikatate ugadamiza kana meke kindu kita ilite ila meonyubolo kukombea kibila mambile bau na IBC namo yuna moti enda umanyotu ikawo kulingana na kasisia kana warm up mekweka mayika by elections nundu izo ikamanithia undu maka transmit results sito na undu maketha matonya kuthukuma notu ikaula wailite na amo alame kuwa tameukia nominations ya Wiper ni matabia kana kabinda kala ticket si anengana wanundu wa kuimbwa mundu wizikio nungi ni kathelile mwakoju na nina nenie na leader wa Wiper anaambiye ni free and fair elections nizo ikakunwa nda wetakana nye ni ungamite na chama cha Wiper Democratic kana Patriotic Movement na nini uyepe ando mana telemile na tangaza na mambia kwazia momenda manewe tikiti mayenda ukombiti ya yombia nundu yombia nutonyo masinda ni meatilili yene yombanitie kondu mchujo wikiwe wa Wiper nikana andu ombe moki kiwanzani na nyinga mapalucha kwa cha na dine wa tikiti ya Wiper kaunti na Masako nyene tawaboni Mutesia.